Bullseye. Ivor ti je neki pametni. Nope. Šta je Ivor pametan? Da. Kako ovo hite da mogu te baš? I don't believe it. Krpavi gazer. Hite. Dobro, nisam toliko pametan, imam 5-0 i to. Nice. Hvala Bogu da nisi štreber, hvala Bogu, ajde. Nešto kvalitetno. Molim ja samo prva 4 prošao s 5-0. Ostalo sa 5. Šta sam? Dobro. Isto šukirna si isto. Ja sam sve sa 5. Ja sam isto sve za 5. Nice. Nice. Gledam stream ovaj neki. Ivor, i genijalci. Boom. Boom. Mamico ti poljubi. Ako to napriš u Dubravi, zasjeku te. U Dubravi se ne jebe. Želim nabaviti. Nego se... Aj, Isuse. Šta? Šta je rekao? Da se njezin... A jebo vas led, nemojte šaptat. First blood. Nice. Nice. Sad se još brže baca nego inače. Evo. Šta lova? Napravio sam penise s vidio, gle. Joj, ne stoje. A, Isuse, kak sam glup. Ivore. Je mobilna sad nekak, to mi se sviđa. A Juro. Ko? Mi da li baš onak sad užasno brza jebena. Zajebavate onog Srba. Da. Šta piše? Lare iđe na vas. Ne, nego ovaj lik kaže ne smara, ja rekao da Juro ima 12 godina. Pa ima. Pa no? Šta imao 2 FK, what the fuck? Da. Pička vam materna. Da vam pička materna, znate. Gle, ja fulam ovo. Pičku materiju. Bravo Juro, spasio se me, hvala ti. Svaka čast Juro, svaka čast. Ovdje pičku materiju. Znači, jesi ti vidio te peden, oni lijepo. AFK bitches. To je dvojica, aj jebemo maj. Ova dvojica, u isto vrijeme. Da. Ja zaboravim na ovu bušuje. Jebo dete, jebo dete. Opa, ko negdje hik, hajde, hajde. Hajde, 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 hajde. Zašto mi tak spora stišak? Yes! Si vidio da play. Dead play do. Još, pogodio sam ga. Opa. Možda sam na istom kompu, guš malo ih ne tjebe, znaš. Može i to biti. Nisam, možda. Mislim na istom internetu. Naprimjer LAN i te fore, znaš. Jebote koliko mu HPL stane. Tu su se Bože, Juro, opet sam je spasio koji ste li...
Ne, pa ubio sam ga. A, ziher. Smegal budi kraj. Promijenili su Darius. Ma daj molim te ženska. Juro, ide tebi Darius, evo, moram ti reći. Ja znam i nije igrati. Kaj to ima tebi iznad glave, Šimiću? To ti je od Garena sad da dila, true damage dila više meni. Wow. Da, to ti je sad to novo što je došlo sa Garenom. Sad dila veći damage prema meni kao. Što radiš ti? Ne, nemam pojma, ne znam kako mi je ošao tamo. Gle kak vidiš Ezrealovu glavu. A u pičku materinu. Džuk. Džuk, ovo evo i ovog. Oj, moram se namestiti u stolici, na stolici, u stolici. Među stolicama, među stolicama. Dalje na tebi. Da. To ti je, na kog prvog stavi, na njega ti najčešće ide, a možeš i, naprimjer sad on mene ubije, onda ti ide true damage na nekog drugog. Fulaj to. Ne mogu dalje. Isuse, deadplay do. Ko igra s kim? Ma ja je za roka mi ko nenormalne. Svidio Ivora ulti. To bio lijep. Jesi vidio moj Q? Trisneš apostolske. Ja sam sretan sa svojim ultim. Mislio sam da neće mi uspjeti, ali uspio. Teško Easy. uprat sa Ezom, ne. To je tko tvoje ulte sa Eše. Pogodi jedno od 500. Pa da. A dobro sa Ez ima malo bolje. Zato što je lakše pogoditi. Da, šire. A i sam prođe, možeš više njih tak rokniti. I cooldown. Znaš kak sad puno brže baca Q? Ko? Baš na. Nida? Mislim da. Da. E, a Darius sad sporije baca Q. Zato što ima gest taj. Ako znaš šta to znači. Znam da smo se prodali. Da, jebote Kate, pogodi tu jebenu Kate li. Kako se ja smutam. Kućeš ti? Ajde. Bravo. Fail. Opa, šta je ovo? Evo ti. Sejvo sam te, majstore. Sejvo sam te, majstore. Okej, nope. Ne smijem umret. Ne smijem umret. Ne, vidiš, bilo mi je više damage sad. Sad je na meni, znao si. Uš mijenjati za to. Ko je te pička mater? Ona baš želi. Bit ćemo najbrži ez na svijetu. To je moj posao. A ne, mi kladanicu. I Kate je... Živa. Pa gdje je nestala pička je materna? A iza je ušla, ja je skoro ubila. A Isuse Bože. To udira se opet. Mene oči. Tebe hoće, ali na mene ide. Skoro si Kate bio pogodio s Q. Gle od udira ovaj, kak se zove. Build. Pa daj umri lik, bravo, joj. Ivore, htio sam da ga ti ubiješ. Koliko mi se sviđa jez jako je. Halo jebote, koliko trepova ima. Baš puno. Yes!
Šta kažeš Imić, ali dobro igram sa Darius? Jebe u mat. Mogu bi ga češći. Možeš njega igra kod supporta. A u pičku materinu, onda i on Darius support. Šta? A nije to dobro. Imaju A, support, onako. support. Sad je kad... Please, Lulu, Annie je čak okej. Ali... Imam ja jedin. A jebem ti, cancela mi ulto, isute. Feti fuck. Sad će zaletit u njih, čekaj. Nemoj, Ok, nemoj, ovo nemoj. fulalo, Ibore. Šta, Q? Da. Pa nisi ti pogodio udjera. Ne, Okej. ne vidim A ja. sad ne vidim ništa. Jeste. Ne znam šta se desi. A ubili su. A Isuse Bože. Razi živost. Imaš ultiš Imiću. A jebote, umri više. Im samo Morello Morikom, nemam niš drugo. Ne mogu kupiti arcade stav. Mislim da mogu. Ne mogu. Mogu. Nismo ovo uzeli. Sve dobro sam se izvukao sad. U Bog ti. Ne mogu je umri. Ajde mi kill. E, Q dila attack damage, ali da? Ko? Da. Ne. The fuck? Šta? Q-dila, odi AP. Q-dila Pa idem, sve. idem AP. Isuse Bože, lik, šta ja radim? Aja. Tak smo lijepo počeli. Dok čovjek Motherfucker. AFK gotovo je, ne možeš. A nisu oni toliko neš bili dugo AFK, ono. Vidiš, na tebe Ivori, sad tebe fokus. A jebe mu mater da mu jebe. Kako to julo, Doom samo. Daj defaj, pičku mu. Da ovi dvoje nisu otišli Afrika na početku. Ja fulam jebeni Q. A ti je Tin, Ivore. Tim je morao otići spavat zato što mu sestra ide negdje. Kus meni. Idu u grad. Da, idu u brve. Šta? Ide u Dubravu. Pa to upravo je zabranjen ulaz. Legalen fu. Moraš ti znat nekog tamo. U grad Dubravu možeš samo da uđeš. U grad Dubravu. Dođi je zrijelo. Moraš tam nekog znat ako uđeš. A da si nepoznati, izbodu te nožem. Pa pak nešto, da. Dubrava. Zašto dobro je fokus je mene? O. A jebi ga, nisam to mogao saveat. Zašto je mene fokus? A jebi ti govno je Rise. I mrš tamo. Jer to ti on ide random. Da li dok? Ne, kak ide to? Da, onak kak sam prvi put rekao sve. Čekaj malo da se vredi to. Aha. Pazi, A jebe. push. Viš di ja odem? Aj, htio sam pred tebe, nisam stigao. A nisam imao je. Ajde mohu se. Isuse, aj kako, čega? Joj. Kak? Govorim ti daj še ne među jebika. Nice. GG. Ne treba miniona. Hvala.
A jebote le, zašto ne ide nikome? Ubit ću ga, to, ne. Darius. To ne. Bježi. Idi Eivor ubi. Bravo. Nije valja. Aaaa! Pičku, mato koliko skinuo. Bježi Darius. Ma nema veze. Zašto ti meni ja dobivam damage, ej? A Vjerojatno si stao na... jebote leda. Jo, meni to nije jasno onako. Šta? Sve, ovo je sve. Šta ćeš me ubiti jebem ti mater tebelu. A naravno, odmah jebote ovaj... Aha, ja si dobio sam rajza i ja sam faca. Spam. Spam for days. Creepy. Idem spavat. A mogli smo još jedan ovog netko te. Bečari, vidimo se.